Hari ini gue mau makan nih lontong sayur langganan yang paling enak Bing. Isiannya super duper lengkap banget, asli. Masih utuh, satu ketupat. Cemplungin nih kuahnya. Kuahnya tuh medok banget. Ini gue demen banget sih nih, kuahnya tuh medok sih kalau si lontong sayur langganan gue ini nih. Toppingnya tuh pertama ada opor ayam, terus ada telur balado, sama nih ada semur tahu. Gue langsung aja deh biar rasanya itu rich ya, nano-nano nih, campurin aja semua. Terakhir dikasih topping bawang goreng biar makin sedap, topping kerupuk. Nah ini penampakan akhirnya tuh kayak gini nih, ada tahu, telur, ayam, terus ada topping kerupuk dan bawang goreng juga. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita cobain nih guys. Kuahnya dulu nih, bismillah, seruput.